Kumshi benta ban kentiu ya kayo akot jong kinong sengkam lajong ka Meghalaya Basin Management Agency lengba ka District Project Management Unit jo ka Eastern West Khasi Hills District menta kasngi kala penlong ya ka jingalang shi sngi bar kinong penyo jeng bentoy ki ban shim ya ka ram naka LAFCOM kani ka jingalang kalong ban ai jeng pensha ya kinong shim ram halor ka rukom yo ram naka Livcom hakaba ya ka program la penlong Hatirot Singh Memorial Hall pendeng yong mairang hakani ka program lawan baneshim benta de ki pongot kinong sengkam lajong na keleng ki jaka jong ka Eastern West Khasi Hills District ki badon la ki kamai kaji ki balayo ya ka jing ai jing penshai na ka DPM jong ka DPMU Eastern West Khasi Hills District badru ka jing kran na ka manager jong ka Livcom kong Emi Lengdo bad na ka kong Lakenti Marbanyang na ka Prime Meghalaya. Kini kinong ay buit kila pensyai halor karukom ban shimi kiram na kabanta ban kentiu ya kinong sengkam lajong hakajela. Haba ajing pensyai halor kanika program kakong Emi Lengdo manager jong ka Livcom kalabatay siya pang karukom shimram na ki bang bat kajingya per haba shimram na ka Livcom. Kalaong bakaram na ka Livcom kamdon kanu kakuna kala banjuru bakani ka pisa kan long kajingya rap ka bakraw ban pensay so ya ki kamay kaji bat ban penyat siya prang ya ki. Penghilangan itu jadi tujuan di bisnes kewajiban dulu tidak sangat ramai muncul di bisnes juga dan lupa berbagi industri soha berbagi depan industri kita yang besar bagi bagi mereka ke bisnes dan hari kesempatan dia lepas bisnes seperti kalau dia ke bank atau tim idol itu lepas tapi lepas bisnes dia tim dan kita nak jadi kita ke bisnes seperti terkadang Hakon jadi kalau Livcom menjadi Livcom ni ai ada siapa. Dia bank di ai interest di apa. Suppose ki ai ka disburse ko satu ki suppose ki disburse ko bertau benai. Jadi next month kan ai nak EMI. Jadi ai ka EMI ka bank dalam convert penalty. Kadang tu ka legal proceeding dan ki ai ka people nak buat ni siu ka dulu. Dia mengipre dan ko Livcom plan lepas ni ko dia kejadian lebih jauh. Ni ai tuan kebak keadaan naik, keadaan naik. Pin sana mereka bersus sejauh. Nampak person ai bisa nak Livcom. Kamera nak possible for next month yang mau kecil. Jadi di keadaan naik. Bila ai tuan lagi berpikir sana mereka bersus. Jadi ia mai curi kalau kepada kita apa dia? Tenyor kasar dosan senang atau dosan. Dia kejadian curi yang ai siapa kalau ba kani bisa bagi ai ki ko kani ka jingu pidan dia ki business shoot kan sei so kala kan ba ni ki business kan sta nan ki jinge kalau bilang ki jinge tapi ham patai ki jinge lepas masin bagi la ai ki sia gua ka business seperti kan aja buat bahkan ki pi ko jadi jadi tambah ki jinge tinggal bagi mengi pengaruh pada kau lewat komunikasi begitu jadi dia boleh kau yang ni syakibat ini teman-teman respect untuk cakap ini kajupi. Dulu ke bisnes berjalan, ke cikgu, buat cikgu ni kampian. Kenal mengikuti kementai cikgu. Tenleng ini lah bisa ini terlibat sumpah. Kini bisa kepada. Penting kalau hutang, memakai kerja ke kemarin ke air ke. Itu isu yang penting ini. Tempat ini isu sampai penting ini semua dipilih terus. Jadi, kita mengarahkan untuk
PDP yang berkaitan. Jadi biar sampai kemudian pada sampai kamu lagi pada payment schedule pada ini cuma kat begini kita lakukan bisa dengan cara besar sudi kalian. Kita problem saya. Kita problem sama kali payment schedule jom kita berjalan dengan cacat. Nampak pada PDP ini kita nak beli kiwi. Tapi dia bisa beli IP PDP ini yang nak beli kiwi kita beli. Dan PDP ini beli macam apa yang buat bakal lift kau dalam kamu.